predsjedniče. Ovdje se ovih dana često govori o povjerenju, to smo i danas čuli i želim da kažem da smo gospodin Mehmet Zenka i ja u ime kluba bili kod premijera Spajića na konsultacije koje je on inicirao, a povodom ove teme. Tada smo u razgovoru ga pitali kad namjerava da ide u parlament sa ovom inicijativom i rekao nam je za oko mjesec dana. Nakon razgovora otišli smo do obližnjeg hotela Hilton da popijemo kafu i tamo smo čuli drugu informaciju, da ova tema ide već naredne sedmice, to jest ovih dana. I ispada da konobar u Hiltonu je imao tačniju informaciju nego premijer Spajić. I toliko o povjerenju. Cijenim stav nacionalne zajednice Albanaca i uvijek kad sam sa Albancima kažem im na njihovom materinskom jeziku Renošin Šćiptar ne Maltezi. To im i danas kažem, ali ovo nije samo stvar Ulcinja i Albanaca, ovo je stvar cjelokupne Crne Gore. A ne mogu zaboraviti ni činjenicu da je grad Ulcinj u ogromnoj mjeri podržao na referendumu obnovu crnogorske nezavisnosti i mislim da je ta brojka oko 95%. Danas se teško oko bilo koje teme dogovoriti u Crnoj Gori, a vidjeli smo i stav lokalne zajednice kroz stav njihove skupštine koji je jedinstven i oni su protiv čitavog ovog projekta i moramo imati u obzir što misle oni o kojima se to najviše tiče i sve ovo oko čega govorimo. Bila je jedna slična tema i u mom Tivtu. Radilo se o oprostu duga 5,6 miliona eura za Porto Montenegro. Tada je Hrvatska građanska inicijativa bila u vlasti, bila je u koaliciji, ali nije dala glas za tako nešto, jer smo imali svijest i mislili smo da to nije dobro. I tada je bila jedna sveopšta artiljerija i napad na one koji su inicirali takvu ideju i koji su je sproveli, ali danas će oni bez problema da dignu ruku za ovaj sporazum. I toliko o principijelnosti. Danas se Crna Gora brani u Ulcinju. I ovo nije samo stvar Ulcinja, ovo je stvar cjelokupne Crne Gore. Zbog toga i Hrvatska građanska inicijativa i naš zastupnički klub Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative glasaće protiv ovog prijedloga zakona. Kako za ovaj, tako i za onaj naredni o kojem ćemo raspravljati. Hvala vam.